Hai semua, nama saya Nur Anissa Fadil Muhammad Syukri, tapi korang boleh panggil saya Fit. Saya merupakan pelajar semester 4 dari Universiti Teknologi Mara UiTM Alor Gajah Melaka dalam bidang Diploma Komunikasi dan Pengajian Media, FKPM. Kalau nak cerita tentang minat kan, saya memang suka berinteraksi dengan orang and dengar masalah hidup ke cerita daripada pengalaman hidup orang. Other than that, saya juga minat menari, lagi-lagi tarian tradisional sebab saya rasa menari ni salah satu cara untuk saya expresskan diri saya and build my confidence. Saya juga suka dress up, try new fashions or styles. And selain itu, saya pun suka cafe hunting sambil OOTD and posting fit chat dekat social media saya sebab saya rasa that is my personality. First impression saya bila mula intern dekat My Campus Radio ni memang sangat positif. Semua orang dekat sini sangat welcoming. Environment kerja dekat sini juga nampak sangat fun. So saya rasa excited untuk belajar and be part of this team. Sepanjang internship ni, saya harap dapat belajar banyak-banyak pengalaman dalam industri, improve my communication skills serta belajar macam mana industri media ni bekerja in real life. Thank you and I am so excited to start my internship journey.